Allah yine meclisimiz krizi bağlı. Allah Müslüman varlık krizi veriyor. Ya Allah Müslüman varlık krizi veriyor. Yom salavat neyse bardır vacı seydi şu adam. Ya Allah istikamet tutarken masumuna ziyaret nasip. Hacı Baydullah kartın nasip. Cenab-ı Zeynep'in ziyareti kartın nasip. Ya Allah bemarın bakın şifa. Ya Allah bemarın bakın şifa. Ya Allah meriz bemar İmam Hüseyin'in dostlar hastalığın dağıtında şahane. Allah'ın İmam Hüseyin'in varlık bol. Bemaret meclis mazkar bemar. La ilaç bemar nazarın tarlısın bemar kızdı maşkur. Desam mikrofonu da bakalım. Allah babasını yapar ve İslam'ın kuru kaçavana Amin. Cavana Amin. Ya Allah babasını yapar ve İslam'ın Ya Allah bu rozgar kar. Amin. Bu rozgar şiada huzurun kar. Ya Allah babas Hazreti Zahra sallallahu aleyhi ve sellem müşkilat kar. Amin. Müşkilat kar. Amin. Söyle ne hacet kar. Amin. Dünya hacet kar. Amin. Uzaktan sahip hamd. Amin. Ya Allah şifi çiz sakın Cenab-ı Zeynep sallallahu. Ya Allah يم زاير كارودراي مسافر درام يم تبين كارودرام يم زاير نيارني بما مسلم دوست يم سفر كربير خطا يم واتنا وبمنزل مكسور ملاقات مسلم به نسيب نبي محمد وآل محمد اللهم صل على محمد بس رب مصيبة وطاعة الإمام حسين الزاهر سكادر خالق الكرم فيقول ولاية البيان كلمة أنا إنسان جاهل البيان كادر الإمام حسين زيارة كوزا فضيلة الإمام حسين وإنه وجوب قرن الزاهر خصوص Ah!
Hadi mezara. Hay! 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 Hay!